Ebusia from Makwaba and Famra the update. So said the moon no the update. A podcast Juma DBA. This is just so Adom TV. Adom FM Sempa and insure from now. In some no, the young Tessia Chomono, a Yanesan Semna, a pension pensemo, now the Ecosiniano, the Abani, the Baba Somo, into any Oyibi. Oyibi hanum say na de shebi wo mudi watch na wudru wom ya no tija wo moyem hwie wo kopia yo sabia no a doctor for say wo mo tre say wudru bi e wadwane mu intene ya ba hanum say ya ne wo ma bedi nkomo ya hum san ba bi potia aba be si won ma atwa hye ne nyina no so mutumi to adwane di ana so mutumi to adwane di biem ne nyina no ye de be so mo e wo the update so kai say Adom TV Adom FM Asempa FM and Insure FM and ye nyina ka etiapema e de sajumadi e hye so e de ma meeting e do katachi Jessica pa yen sebre no yenko din komombra oh me ankasa me to duane no madam for neto ba na was station ona di duane ba say yen nyina yen didi ana me your friend say that day no so no na like I go say station aye shishi nto di duane ba na o say yen di nti me di we your friend say gizzard me fa me no pe na obi ba say me fa nko nto no di no the following day one bejuma then of course until me conify on me go so I am re ba anapa me ba ase no mo catch am so eduane no ediwe nyama bebre sa like until no me call on mo I am re and I'm kind of go hospital or so ko until the following day no one call and I'm go force na e call clinic on e go clinic am see ne moja na da na dana de ne sie na ye Friday anopa na mkoto eduane no na bedi afi bedi ewi ama abobe 3 mo prekope na mafu ahye no fire den asa fire den afi na me home ensiso nti hwa na kame say private na me call masasi ran no fi na nioma me call ye no masa ukohu a make up private kakra na fifra temi na wo akọ private nso bebre basa na me fi ho a me bedu ha na masa afede na nye na sem kofi na rush me kofi kodu fie na hu se no efie na mwa na dem ko hospital